Ya tebak-bak ya. Baru naik. Mana setik deui. Terbelanja mam tenan dirompok. Aduh aing. Ariel. Mana tanya? Aduh. Asa-asa suara indung aing eta rok. Naon, Mak? Kalian sakadeng gae. Ma pangbelikeun daun ieu yo. Daun anggar. Oh nya Mang, kek kedeung. Yuk, beuh aing teu meuli daun dangdut kinu aing. Mah si Marco aing rok. Aing indung aing aya bae, aing digerok. Setelah kita meuli daun dangdut, aing siap bulu Marco urang berangkat. Siap Mak, tamelinan Mak. Daun dangdut jeung deui. Enggak, tenan bae. Soalnya tenan nih mam di rompoknya. Siap. Aduh. Madut nah. Duta, bagi duit lah. Saya. Siap. Orang kamaran nanya, aing kersol video. Kamarna bawa keluarin motor keren. Woi, Je. Woi. Di mana bae dia? Dia aing kersol nengan dari tadi gua aing di bawah cicing. Antara aing yuk. Aing ke mana? Aing kita meuli daun dangdut indung aing. Aing siap-siap. Buat aing, Bro. Oh, tenang sabar ya. Oh, ngajan jadi tabrak sama itu kuat dia. Aku ingat kan ya. Bu anjing nyelap. Siap-siap. Coba tenang. Anjing dulu. Dia mah tedek launan, mohon anu ada atuh. Ieu mah dia dasar mah. Batai. Gelis. Aw. Anaknya. Eta sia. Neng, Ya, sana mina. Siti. Dondang gede barang sangat ya. Murah besar. Barani neng. 10.000. Ya murah. Enggak ada semua. Kayak beuh ciki anjing guna ya. Oh, aing Ciki baraya teh. Sope. Oh, murah amat anjing yang dibeli hiji. isi teteh yang Dua, sama. ya. Anjing sisi gede amat anjing. Ngesek yang diborong ieu kabeh nya, kayak dibayar lah ku si Kojo aing ditangguhan kumaha aing soalna tadi. Besar ke Aing bukan pada aing. duit nanti tepung. Neng tetep selawe selawe kok aing bayaran. Oh, Neng nun nya transferan nun. be neng. Hakan delen tamaran undang deh ku aing. Aing kudu tunggu duit. Mak, yo geus dibelikeun ku aing tadi. Loba sakieu teh. Be alhamdulillah kebetulan saya beli saki bag ya. Yang dia tadi mau botok. Oh, aing rek di mah nya. Oh. Mau ada nya? Oh, siapnya mak. Terus aja deh ya. Mah yo aing mah laki cuma oh aing ngomong mau hirup. Dibalik. Aduh ke dapur aja. Iya, cenah yang dibotok. Botok bayar. Gini. Mani diborong kabeh itu belanja. Sendongna madutan loba ieu. Kebijakan bos orangnya. Ayo bijakan bos ayo. Ayolah. Tangan heula gampang bijakan bos mah. Banyak orang anak buah bos tuan. Woi. Wih, naon? Duit. Yang itu bukan duit. Ya masuk dia nginyo dia. Belanja meni diborong kabeh. Tolong itu bukan duit. Gran. Aing mah itu bukan duit. Bener. Dari mah. Gran. Iya, itu bukan duit. Benar dia. Makong. Saldi. Oh, itu Bener dia. Anjing kieu. Kodokan. Dia. Boria. Walu di warung aing. Yo kana aing ya. Hampura. Hampura. Asia.
Tengok. Hampura, hampura mang, hampura, aing. Sama sih ya. Biasa tadi orang naik ulin kali tutup. Injil sepeda aing. Kemana mang ulah mang? Selasa. Ulah mang. Dan mang, nanonan mang. Ulah mang, ulah mang. Gitu dia. Aing sepeda aing. Main nyono marahan yo, aing kumai ya. Aing udah mati aing belum ya aing ya. Enak, pura-pura. Laporan. Enak nih laporan. Mana sih bos? Adi itu yang nyampurkeun. Ini mana? Tuh nek malak budak. Mana bos? Nek ke pasar nek malak yo. Bos bener bos. Ayo bos itu jadi mana ngalunjak bos. Ngan serem. Alabatan bos. Bergetan pun ge. Siap. Bergetan kada tuh gur. Duh aing nyunyur suku aing. Mau nyeng anak buah aing. Sia. Enggak. Mana ngepungan anak buah aing? Sia. Bener sia. Bener. Ya, bencong. Awas Doria, oi. Nyawa tuh paling gede. Wah. Apa bencong?